Khamsatun mautuhum naqsud. Beda lemak kelompok sebila lemak orang gak dinto sobung omor gak dinto naqsun pasti korang ning itunya gak dinto pas tada gandena. Nomor setong orang sing ngajar Al-Qur melarat gandena. Nomor dua pahlawan pemberani terbentar. Nomor telu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya was salihin wa syuhada wa siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikhis sufiyatil muhaqqiqin wa jami'i masyayikhina muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa qaribina wa ahbabina man asana wa habba ilaina wa lahu hukukun alaina wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat thumma al-fatiha khususan ila syekhana Ki Haji Sinamdul Ki Haji Muhammad Syekh Zaini Ki Haji Hasan Abdul Wahid Ki Haji Abdul Wahid Zaini Ki Haji Abdul Hasan khususan ila usuli mufra'i mudriyati man Allah yu'ani darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina wa la walatina wa la suwajina wa la dhuriyatina barakatihim asrarihim wa anwa'ihim manfa'ati bidin wa dunya wal akhirah. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsatun mautuhum naqsud. Beda lemak kelompok sebila lemak orang gak dinto sobung omor gak dinto naqsun pasti korang ning itunya gak dinto pas tada gandena melarat gandena. Maka dari panika dan gula sarang panjenengan gak dinto kalau bisa nak foto dan gula ban panjenengan gak dinto minabi bisa gak dinto usahakin menjadi salah satu dari mereka. Satu, muallimul Quran. Eki gak dinto orang sing ngajarin Al-Quran. Pengajar Al-Quran gak dinto Pak, Bu, orang bisa maus Al-Quran banyak. King setelaten gak angkui morok Al-Quran tak pati punya. Paham? Terbukti nih lapangan. Orang sepenter maca Quran banyak. King tapi ternyata orang setelaten murok Al-Quran tak pati banyak. Jadi bila bengesepon ampun ada umur semorok Al-Quran, kento nak foto nama larat kak di tawara Rabu se kesogan morok Al-Quran. Jadi memang termasuk dalam 5 kelompok mautuhum naqsud. Jadi ketika mati itu mereka itu kurang. Karena sulit generasinya, alaksanakin tugas seperti ayahnya. Ibadah nikah.
Kula lamba oning ajabis kaki suyuti iyat. Pernah mirang ki suyuti iyat. Penceramah kan? Beliau alim, alumni berbetoh. Kula nika yacok aleng-leng ning idolem. Ke pesantren na, pas ning madrasah na. Kento ki musliap tina oleh anu. Pas beliau ada bu, kento montoron kena foto. Tak usah ke bayi ki muslim. Ngechat bayi belum tantoy. Kengongguan. Lagi. Sambian ke bayi ki compo. Compo nak foto. Ya pemapan ban sambian. Ditorot. Taring bakun sambian ki sing ngechat boleh. Kalau gula ke bayaki Roma itu orang, kagu ya nak gula Kini bila mare gula laku ni kan, tak sempat. Saya ngecet Roma na TV, padahal din TV. Jadi kan ni kamu nak foto. Emang kan banyak kak ditong neng ning potobin nanti percaya sekali gitu. Mungkin, nah, sepakat berarti sampean. Jadi petobin, panobin, baca itu tak percaya sekali. Si badai ketokar, Pak beri tulisan, rumah ini dijual. Hubungi nomor HP ini dan nomor WA ini. Ternyata saya sabah nomor HP ini anak tertua. Lah takmi, lo sudah kode. Bada kan? Doa ki putrana terkuat melihat TV. Menter bisa mandiri. Kali itu saya perlu doa ki. Ini kedua ki nih. Tulisan sebut celumpur kepin. Makin berpan ngapa lagi tahu maca Quran terbejenge laku morok Al-Quran. Pokoknya amin gelum. Ento terbejenge. Karena umpama santri gak dinto lepas dari gak dinto teti alumni bah morok, maka bakal metombu orang sini libur maca Quran. Berarti mon lama teti orang libur maca Quran, makiring sepon selamat dalam kopur. Karena orang nalikan maus Quran, orang sepon si kita selamat, pa ambu isek salam kopur. Tidak sederhana, bini kun berak kun macam ulun. Berdua, Al-Farisus Syuja, pahlawan pemberani. Nika bila sebu ngomor melarat kenten. Si beda kita koan nih. Oh lambak berarabu nalikan perang. Tak mikirnya benar, tak mikir keluargana. Keng boleh bacet lah andi kejunilan. Orang lambak kan tu atap, pak. Mun semangken atap, bet. Sama libur begelan no. Atap, tak. Tunggulan di guru lambak. Almarhum Ustadz Mudawwir, walim. Santren ki Zaini mun imnurul jadi. Kento mo nasela. Soko se kanan ka se tombang aki ka pokang sekacil. Nasela. Jadi bini pelkot ngan inembian gini. Di sekanan sebuah di atas. Bila ko doreng mator apa Ustad ajunan minabi asela maangkui padek. Maangam. Oh, ke Zaini lembok mo nasela ngali. Ponapa to chona. Yimun bener mo so kare nimpak. Ya, penting. Dari napa gini nyaman? Waspada. Mun makin jalan tanda, musodot orang berpan gitu. Bahwa waspada dari moso gadis to, bukan sederhana. Ipakon sarang Allah.
wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi dapun Allah, wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkan bagi mereka musuh itu semampu kamu. Mampu nuku are, mampu dua, mampu soki, ocol ke sokin. Min kuwatin wa min ribatil khail, dari kekuatan, dari apa ya, dari kuda-kuda seetaleen, turhibu nabihi aduwallahu aduwakum, yang semua itu ingin menjadikan musuh Allah dan musuhmu itu takut, gitu. Paham gak? Ingat nikah. Mohon para kompak kan nikah, bersatu ring Islam kan nikah. Saya kok ngiroka. Boleh barengan nikah. Dabun Kanjeng Nabi, macan guru sebengal gambi mula nembin bi ketibian. Munbah embi guru along bolong bah rombongan magi majana buruh. Embian sebengal kering bini mun bi ketibi mun ni kebenyai gede-gede ke kamam ya. Kini kah? Minta alpo ya. Coba ning TV guru mun bah mak demo posang pakai polisi. Coba pakai polisi gigir. Untuk mau mama gini. Saya rasa laban mama gini. Jangan listeng kiri belok kanan. Listeng kiri belok kanan. Jangan tabrak aja. Salam ya. Magiring si bini gini lah salah. Sana berat salah. Coba menereng bini mama dilawan, tapi lawahnya lo durku dengan bersepion lebih lupa salah lampu sen negro ke kiri piluk ke kanan soalnya klakson 2000 di takome tabrok klakson pesanta kikir mata nih jadi mata nih jadi bah, dapat ke mata. Padahal mata siapa salah? Mata siapa salah? Lu jadi sing ngocak jadi salah. Pah perian ke mata no, re. Nggih, sekut kita tuh membiarkan ini nggih. Jong. Embun seroja nyetir sepeda. Terus sudah karen jalan. Keng mau numpak sepeda metik ring bini pendenan. Bodoh ring bini numpak sepeda laki. Wah ning sini. Ndak emak. Allah, wanita perkasaanku. Celanaan. Wah ning sini. Ndak emak ada Valentino Rossi jangan. Valentino rosak. Lama tak besabesan lama. Yang gep tanian, pergi jalan raya tanian. Mungkin ada biluk mah tak tahu jak saya budi teng depan teng. Mak pocur yang bini nih kayak imul jaki pada ban koceng. Betul iya ke? Jak koceng orang bagi alon cambian sing rem mendadak bini koceng saya tabrak. Reng bini kan sedikit iya. Mau nabi lu ketika mbian sih ngerem mendadak bini reng bini sesana mbian pakai kepati ngerem. Sabi lu mendadak semisem. Bengal yang gigir gini, bengal bahat oleh bahatin. Dan mengarang bahat oleh burung. Lah penongkem jerian senaga kuat. Penongkem gini kan senaga kuat kebinian. Semgele semneru. Aduh, males. Jadi pahlawan pemberani itu sulit loh ada gantinya. Sulit ada gantinya. Bila sobung omor
Tidak budi badai kok cakwan pahlawanan no takoan. Waduh, kok kun nyoro orang ngono. Kini bedi budi. Mungkin siapa tahu. Abu mundimin berarabu alappu makai kiai. Ada apa kiai? Abri contoh. Senomor tano al-ghaniyul karim. Orang yang sulit gantinya itu adalah orang yang kaya, dermawan, rengkaya, lampak, pasobung umur. Jadi benaran ganden. Ring sempona lampak, kaya lampak, umur. Belum tentu putrana norok lampak ya. Leres. Kan bang ocam ya. Pelengan dadak juragan tuah. Juragan dengu dan perhitungan menurut orang gun galak lakon menurut. Beda kan jadi kayak gini. Harus pakai lah. Jadi ngaki, tak kau ambil tadi juragan muda na. Monki beda kesepo. Kan ini ada lagi. Sanda pak karalo orang apa ada iya. Kan beda lagi. Mon bodoh ke sopo, kerja pokok orang du sanda toron kalau ramah ada iya. Mon bodoh ke aci setua, rokok tau samin terjebur tabur. Setiap aku ni rokok tibi ben seci sing udah, dah iya. Paki rokok tau ling, duna. Sanda tak ada ngampong, jeragan ngampong ke situ. Lata peng sorongku. Ai, ambian jeragan enggak gini ka. Tebaga jeragan jelo. Lopot. Lampak. Ya geng lampak ni ka, maaf ki kulit romator ka panjenengan. Lampak ni ka beni sifat. Lati ya. Jadi orang ini mulai lahir ada si andi lampu, si benda wa kanal insanu qaturo, aqaf ta waw ra qatur ni kan cerit, ceplingnya adalah perhitungan menolak orang nyaman kotur. Dibudin karena cek cereen make laki nah maaf karena kelakuan karena orang kotor dibudin karena cek cereen dibudin make kelakuan bah kotor karena orang kotor dibudin lakon apa kotor jadi saya pikir hasil pas tanda rogi mun rogi bagi kamang lakon nah mun hasil tak ngerenger guna punya semakin dia kata. Nanti mun hasil tak ngerenger ke baban nah. Mun rogi ke bala. Ada nyaman kotor karena sifatnya kotor. Sifatnya kotor, kelakuannya kotor. Jadi sifat ngani ka ambui. Jadi berarti lambak padika pacet berak kotu latihan karena pacet mulai lahir pacet lah cerai. Dah coba nih kan sini gini coba penjak benih kotor kakek. Di kaki sini gini nih. Ini kamu namain leker, makai taruh nama sapi limusin, tak kira endak kalah gitu. Nin kanyan namun dulu si kalah. Karena gini ini kan jadi sifat apa? Tak ada kalah, minta menang dulu. Tak ada rogi. Jadi salah tua guru pun orang bahkun tak ada rogi, harus bahkun nak kanak. Paklean wah. Jadi pun gini kemana Rabu bahkun tak ada rogi, berarti bahkun jadi nak kanak. Jadi sifat tanak kanak kak itu baca tanda rogi si menolong minta hasil minta menang. Jadi mun beli antara menang sama do tanda kalah guru berarti nak kanak. Bener.
nyawa nih kan. Selbut nggak gini. Bodoh situp ke borok, bodoh situp ke timur, bodoh situp ke pet, bodoh ada keluar mancing. Ya nak kana. Tadi pun beda orang yang tanda kalah, beda orang yang tanda rugi. Kurang berarti? Ya jadi lah. Tapi online latihan sambian ternyata benih tanda rugi. Ini ngakin, makai rugi tak masalah orang si bunga. Ini berarti biar keluar dari sifat nak-anak sambian dewasa. Pasembian bagi kalah apa ngocak. Mula bagian bagi telah mantel liga tompok cu kau nak bagi telah bulu ngatos pakun kalah. Kini nyaman dewasa. Lu menjadi tak dulu saya sambil ada emak. Ibu jaring lepas dari diri Allah. Makun lepar janji je pasti fokus diri Allah. Pasti cuba berdiri Allah. Jaga diri Allah. Yang berakun berdekuk laku kentena si bisa membunga. Masa orang yang baik penangis sebenarnya dewasa. Paham? Jelas? Iya jong. Iwan ban gina kana apa tenang. Tadi. Ini kata anda rogi ni kata sandal lelang benih sareh pah ngucak kapan meliaki. Anda rogi ni. Sa sarong ngabecah keker tegala pah ngucak meliaki. Apa rukana meliaki. Nikah. Dibedaram. Kini ka nyaman nak. Jadi orang yang tanda rogi berarti ya, oleh pengajian. Oleh pengajian. Jadi mari nembian mulai apa oleh pengajian? Oh, kono orang pun tanda rogi nak kana. Oh, kono orang tanda rogi nak. Jangan celake. Iya pak, anjir. Mangkok, ya jadi ya. Ben magila lendi hasil pakai ngebola kita ada pak kebenden. Kan berarti nak kan ben. Iyo kau. Ngocah saporan ni kau. Anak apa? Tak ada pak kebenden. Padahal lah hasil. Kan berarti tanda rugi. Kita tanda rugi berarti. Banyak jangan kui roko jenakana. Keng roko raja geluh. Roko nak raja geluh. Keng bakon nak kan. Yang tengah tempat kembun je yang nanya. Nak kan. Yang tak ada rogi. Allah. Siapa boleh? Al-alim al-amil. Al-alimul amil. Orang alim seilmun yang malakin. Ni kamu sedap melaratkan den. Melaratkan. Mangkan nak foto kat itu Jepun bedes. Nak foto ni beda telok. Beda nak foto nyalep. Dek mak bendut. Acara posang. Dek mak juru jang. Dek mak jong. Akemi. Cak akemi jiri dud. Okey. Nak foto ni jangan beda telok pak. Kenapa? Nak foto beda nak foto nyalep. Beda nak foto nyaman nak foto lahik. Beda nak foto nyaman tasalep. Takalep ruang. Takalep. Beda nak foto nyaman nak foto nyalep. Sere nak foto nyalep ni. Tekion benepaan bang kata. Bodoh. Punya. Sere lagi muslim. Sudah nampil. Saya aban sudah nampil. Jam bian tak tahu. Asmoro kondi. Taging bulan ikut dia cek gulem ya. Unda tu ya cek tak kira tahu bian tu. Mun sudah nampil kan lah tahu mulai gini. Ni kan nyaman nak fotonya. Nyalep. Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Taring nyalep dia apa nah? Mun Abdul Latif kan biasa-biasa. Beliau orang mulja. Tapi tidak masyhur seperti Syekhona Khalil. Berarti nyaman nak fotonya nyalep. Badan nak foto nyaman nak foto lahik. Apa lahik dia? Nabeng ngepaan keng nyapo. Nabeng bapaan. Tapi je po.
Dalilnya apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Benar nak foto nyaman nak foto tersalep. Tak tahu tersalep. Tak turun ka, maaf. Tak turun ka di depan sekali ka turun nak. Tidak guna. Kok repotran basira. King tak norok lalampan sekali. Kini nyaman. Takalep. Taka? Faham? Melar muka tetia nak foto senyalep. Anda ialah. Mulai santa menjong gula kujong. Mulai pas santri di nak pas jemaah nak abun ibun. Dia nyaman nak nyalep. Tin na magimuljoan ban makain tak kira ere je. Nyalep. Di muntaan lahik baik. Keng saya ngajak sampai takalep. Betul bah. Lagi. Boleh sana engak goreng alim ni kawan. Pangaengan goreng nyari ilmu. Cerita na share kasar. Syekh Hisham Al-Burhani di Damaskus. Cerita aku lagi. Bada pekuburan ring wali nyaman nah dah. Apa? Iya. Dah. Apa? Iya. Neng. Boleh sambil moro kok. Apanya? Sip. Apalagi jadi keciman. Mun bandar kejeding bentuk kok boleh tindak langsung bah ngucap. Apa? Ya. Binian, apanya mana? Ya. Jadi mun beda jin akemnya, ngoja? Iya. Oh, mak bah ngoja dah bisa mengusir jin ke masalah. Ini lagi. Dah ni ka pekuburan para wali. Bunyari wali ni dulu. Dah. Jin ni tak kau kering wali. Paham? Dah. Pas beda tokang kalena kobu umur 50 tahun, 10 orang kan. Tak beda ring tua. Tak beda di bese. Ule tero ngalia nyorombian ngeli kuburan niku. Gelem engki. Kenapa bajarna sekian? Engki ni kak gulen di bese ning nikah. Gelem engki to reh kuburan. Pas ternyata mayit ni kata pati bedereng norok, ijak dereng miskin. Tak pati bedereng norok. Jadi mian keramat berdingin dia ni ring suku ni. Pai patoron mak dari kuburan dong. Dari apa? Kartel. Apa kartel? Keranda mayat. Keranda mayat. Teku dia. Teti orang si tukang ngalih dan kuburan guru nyaman Abdurrahman. Jadi Abdurrahman, benih Abdurrahman kantong. Dan benih tukang kalian kuburan biar. Kunda Pak Isabak mayit nih kah? Pas auba nih kuburan nih kah? Auba jadi kebun swarga. Lak melak nih ke mata. Lalu kesambian tersini kah? Iking benih sedia jong kuda ku bejong. Letak cerita kerja kakko. Apa tai je ke? Saya tak pelengan bagi boleh. Mengkan ban mon gering bag sara tuli telepon apa. Tanda tangan. Meningkat to bi gula bade tukang sunting pun bagus. Ke mon saran gula tak bisa sekitar di masake. Dua kita di masake. Iya. Yang belajar dokter. Bah gratis kopi demam kok. Air cerita. Kadito pas ketika pun swarga. Padang ningi mata nih kajian pohon berara. Kuburan nih bah buka sini. Terasa buka. Pak ada dua orang gedeng kento nampak joron. Keropak. Ikanlah mayit kak ditok. Pakai berburu. Sama put nih Abdurrahman nih. Gelap. Abdurrahman sama put. Iya kan Abdurrahman. Kan mau madura Abdurrahman. Masa mian andi anak Abdurrahman mening madur bang ngojak. Dema Abdurrahman. Kan enteng di Abdurrahman lo. Kan nggih. Masa apa ngojak? Beda Abdurrahman. Sombong gun gari Abdurrahim. Kan menteng. Ayo cerita. Lo kak ditawar harapu semaput.
semaput berbik abid dan lemari kuburakin semaput bayan wan diaing cok ba arap pa ben man buru darogi buru bahau boy apa man kebun guan tanggo kita teman namoni kebun ke tengah jadi di bawah do orang do dua do guantang no bajaran pai kana mayit roy ko loh gila banjiman ledai barja aja mari sini kemarin kompoknya selesai oleh berapa bulan ring bini gini diteng mulai bumambian boleh bu ngaliaki boleh gi gula kepatihan boleh ya Allah macet rajan musibah bian ki ngale boleh potoron boleh mayit dari katel ning imakam ki dah imakam potoron si mayit di potoron boleh Durrahman gini kun potoron mayit Allah boleh Allah boleh siapa mbok ruya gua keng tak kerja pun jarang pengalaman kedua kan ini kan yang pertama kan sengitek kan ngambian kabin pertama kobil tu kan ngitek coba kabin boleh taring tak ngitek di paling baik pentong ben bini namanya wong kobil tu ni kan boleh tak kira ngitek on perlo sama kabin sing ngitek tak kowe tompo ben setua tak kowe tompo ben setua mun sa kabin tak ngiteng sangat sama kabin se pote online pas setua bah ngocak polisi aki ben ko ada moros pak cabis nening duratos cabis duratos bagi yokom rogi nom tak ngocak tak cocok ko salah tak oleh apa kok aku nule duratos bagi yokom pon semua orang tak kok beda saboran aku kan kok saboran again ya perkara yang beda setepak yang tang jolok coba what cerita saboran antan genggun anu guru aku genggun abenta guru aku wan akhir cerita dah lah buru ke dah boleh lah boleh tak lagi cang gelut pacek dah lu malikin agun badar ya kon gula telocor lengan ni ka bakun bado bakun jauh bud wah tak lengah kok letu kok dah meletu wah akhir jalan tak kadin tota anu punten tak apa tak ngitek pun jaling pengalaman kedua mari kau buraki embuk gini ser dek membuk bu kenapa nah saboran geluh mbian ni orang napa malaikat ni kok mak benda malaikat bini nah ada malaikat bini kula orang sir guru bo kula ma bai papalengan malolo mbian mangat teraki mayit di benian malolo sepertama senikah sekedua senikah guru anak gula kapina bo tetimbian kepatian du kalian tak geni kayak bu ya Allah bu kok ajek bu ngana bu tambian bu gula padang bu ya dan mata bu matan gula ni kan terbelalak mata saya disadar ben gula tak sama aput bu ana nembian ni koni ibu rejek gendeng numpak jaran kini kepola malaikat bu ki kan aja laki kan mun bini kan akhir cerita saya guru bu guru anak gula si pertama guru si mate guru perpan nyari ilmu tuh ya Allah engki bu terus anak nomor 2 guru anak gula si abiyaya gula tandi biaya anak guru kakaan guru ajual kaju ke bayi biayan alean tiba-tiba mulja artena napa sambian singiring potra naga poduk mun sobung omor keng polan anan hi bede poduk ambian ngirim potrana malolo tak bu ambu muljem bian lem kopur bi nak ayah santri amin harus ada yang ngocak kirim deh gue tak ngerti kepikir nego ke banjo kok jago kocok kok ambit muntuk ada banyak mana amin bang ngocak wah dikir bang ngocak deh nak foto biar bang ngocak tak ngiding dia pun gaya bang
Tetiban jadi mendromol je amate pas sekut ngene, Pak. Rogi sebuah bu montuk rogi. Engki rogi. Terus dong, ya. Apaan melemul jah, bon melemul jah. Engkau melogi ya. Jangkau saya ada juga. Melogi ya kau. Apaan melo, bon melo, jauh sengirem. Alhamdulillah. Ya baan mon set taging ja terja tergulak ku bayi. Terlancang umur ban. Akhir apa? Lanon. Abdurrahman Al-Haffar di Bahintar. Entar ke Syekh Syahid Al-Burhani sebeda di Masjid atau bading Damaskus, kiai besar waktu itu. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Oleh kiai abdina mundu ka boleh. Umur berapa? Umur sekat kiai. Ku mamun tu ketawaan. Apa? So sagi un pasantri wato wage. Ambian mun tu ka boleh ka kanto. Berak ya. Arda ai di boleh napa masa ni ka? Abdi duga lagi mengalami kejadian aneh abdi tukang kali kubur. Kibai dari dakit. Gitu rebon. Tadi ambian trauma ting agasa. Eki kiai. Pai pangapalaki jurmia. Latu wage ajar ko masaidun boleh. Marortu bi Zaidin, dorobtu Zaidan, ajar boleh ban rob naro. Ajar. Keng sabar gini kan. Dibudin Abdurrahman Al-Haffar ni kan. Puasa pon ni bah alim. Jadi ulama pas andi putranya mana Abdul Razzaq Al-Haffar jadi ulama besar juga. Jadi tukang gali gini kan. Jadi gak ditobar Arabu ngene. Jangan patah hati, jangan patah semangat. Potran sambian sih boleh bontuk doakin. Ambian keluar obong, jak terokobater karena abiyayain orang nyariin mo nikah bekal barokah. Jon sekut ngirim. Jon semangat. Aleng waning yaten bang baca. Mondre tangkiai. Promosi nih kojong ke benjong. Boleh sekut dikirim. Aduh, ya Allah kerja nangis pun dikirim. Oh, pan mulia kia. Mulia. Alah. Kas tajong menambu jong. Siapa yang orang kir? Pola apa dia ambu je. Terus nomor 5, sulit gantinya adalah al-imamul adil, imam adil. Imam adil ni melarat gantian. Melarat gantian. Sebada ya dak tak betul je. Tak tahu saya mana torah. Gula dua hakim bian napak bayi pada perangongka. Dar muka zambian terkuat majar. Terkuat meleh. Tin dalam agak lepong kawan berentah lejak dingin-dingak. Magi ade mau tak kira toron boleh. Termampu ambian. Tin nama kelam bensin kan 1 juta pada. Sebenting sehari ambian nanti penghasilan 100 juta. Yang hajian kan hajian ni kamu muda. Kalau betul Pak Polo. Gi. Pak Polo hari. Muda Pak. Umrohan 15 hari berapa saja. Muda haji ni. Keng bagi muda, cetak makan. Di najak mikir muda ban larang, sepenting mang ka dari baring nata ka ha ja. Seneka. Pon. Mari Pak. Jalamin melulu. Jadi pada 5 nomor setong. Orang sing ngajar Al-Qur melarat gantena. Nomor 2. Pahlawan pemberani. Terbentar. Nomor 3. Orang soki keng lamba. 4. Orang alim sehingga malaki ilmu. Nah, 5.
pemimpin seadil melarat kontena makin tu ada doa foto nambian sebede compok pun sebede pontukan toh malar muka tetia di antara se lemak gitu mon parlo tertetia se setong orang si andi sifat lelemak si gagal ya ini apa gagal ajar Quran kita tipe pejabat si adil jadi pahlawan betul kalau jadi pahlawan bagi jadi orang alim bagi lampau pai pabolong ke setong orang amin Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina minhum al-Fatihah. Segadin doh pemator malar muka benyaman. Halo malar muka banyak barokah. Ada kabar baik malar muka tak boleh malam Jumat ki buru sambian istighatsah kan pimpin Syekh Soleh dari Yaman malam Jumat boleh beni malam Jumat ni kan malam Jumat boleh ni kak lebih kabar Syekh Ammar Palestina bakal mimpin istighatsah jika benar kau apa aja tak noro istighatsah saban Syekh Ammar gak dito bakal mimpin istighatsah Syekh Ammar Al-Jailani gadorona Syekh Abdul Qadir Jailani malam Jumat boleh beni malam Jumat ni kah malam Jumat boleh gak dinto sarang rajin nah bakal kelem gak dinto sepuna insyaallah bakal paring na dars bakal paring na pengajian dari Jumat pagi insyaallah deki kepastiannya biguli umumaki sambian tak kok bisa boleh bisa habis saja sekalanggung nih kan tu melalui rabui ulama-ulama besar tinggi jadi mbian nih kan to kan melulu ngaji mbian jadi mbian bisa senenga alumni di mana kan kadang Yaman kadang lapalakpak deh kadang Palestina deh wah itu di mana mbak anu ya kadang Mekah deh mana iya macam benda jadi mbian alumni di mana kaman iki buru-buru saya Soleh dari Bayda Yaman si alumni iki jadi mbian macam rotip ijazah dari di mana minta sejazaan sendiri sapu kan mbian macam rotipul haddad oleh di mana ijazah ban sendiri di mana minta sekam aja ingat Sayyid Abdullah Qadizah ini kot anuna komboy si Ali masyhur Qadizah bahadabu khusus cak bacaan ini nak apa abai saya baca bingkok lemari ijazah apa abai timbian macam burda kini lemari ijazah kedua abri rotib haddad ini rotib haddad telok dari Sultanul Ulama fi zamani Habib Salim Asyadiri dari Habib Ali masyhur dari Habib Umar sampung timbian kor baca cak melulu nampak ijazah baca amalun nampak ijazah mbian jadi ijazah mbian lebih banyak di man kaman pun magi abri naga orang mbian ya orang pun itlak kasa mutlak jadi orang kok terus ngambal lagi apa rotibul haddad ijazah ke siapa kan kok ijazah ke siapa tadi apa musik lagi musik luang jabisan ban kan kok wadah cek tahu santar ke gurun kamu murid aja jazaan di dimana ban buat minta sedih ban keluar bilan Al Habib Muhdar juga nabri ijazah dimin apa kakak kasah Habib Soleh Habib Ahmad Syekh Ahmad abri ijazah pokoknya mian teraja manfaat barokah merabu kan selarang sagu muda dia larang mau genjat ikan niat jarang beliau minta TV rabu ke kantor jadi mian gun cukup aja habis yang biar bang satu bagi bang zakir nyaman
sedikit-sedikit. Sepenting bisa sompongake ke beliau. Tinggi. Mula may kining kabili tiket, may kining kan sedikit. Malar mo keterbunya ulama-ulama dari luar sih bisa rabu kakak dito. Lalu mau kesambian nyambung lagi sanat benden gula sanat keguruan. Jadi gula aku mau ditanyakin alumni ini kamu Yaman bada, Palestina bada, pada saya Ruhi gula dari Libanon kan pernah rabu gula. Ya Ruhi Libanon gula. Gula orang Indonesia Abdul Qadir Jailan. Puan punya sanat kejong ilmu dah. Injalan meler bah. Tiba bini santren ki Muslim, santren beliau itu. Oke? Oh, sekali toh. Tuh sesuatu